tanah tenggiring sigara bage memuasna tending kuman bandu muaskal tending kuman Tuhan masih kalaku natapa pelepas maka kuira kami bos rumahmu maka kuira kuasa ras kemuliaanmu kekalangan si tetap bergasangkan kesah maka ku puji hatiku muaskal tanding kubantu Tuhan masih kalaku natapa kirakah umur geluhku aku ngatakan bujur manfaatmu ku angkat tanganku topung aku bertoto baru aluan den si Maria ku pujikan deskan mantaba rasutuk tulan bagi mehi besurino tandingku muaskal tandingku bantu Tuhan masih kalaku natapa sebabkan kau singgah nampati aku diteruka benduran aku perbandriana ente bukan ku cikapi terkalin aku perbantan dusi magaga muaskal tandingku bantu Tuhan masih kalaku natapa Haleluya, haleluya, haleluya. Terjaga dengan ersikala sebab anak manusia sini suruh dibatai rahibas paksa silai ramdu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kapraskan jana ras kendi ugen ibas Injil subadianari ikutkan Matius kemudian membantu Tuhan ibas paksa kini rajan surga bali ras 10 kala singuda-nguda isaganina lampuna jenari laos ia ngalo-ngalo kala empo ibasi 10 kala 5 kala lenge 5 kala pentar si lenge ibabana lampuna tapi la ibabana mina persediaan
Si pentar ibabana lampuna rasmina persediana tareboto. Perbahan melawan maka reh si empo munduk-unduk ia krina jenari tunduh ia. Tengah berngi terbegi sora arlebuh nina. Enda simpondai alokenlah ia. Maka keke si muda-muda dai krina. Ipesikap na lampuna. Nina si muda-muda si lenge man si pentar. Man kami min sitik mina endu sebab nimpet atena lampu kami. Ngaloi si muda-muda si pentar lanai karibias mina kami adi menbandu deba. Maka ulin tukur mina endu ku kede. Asum ia lawas nukur minak reh si empo Si muda-muda si enggo sikap ni maisa bengket ras si empo ku ingan si enggo isikapken guna kerja jenari pintun i ero. Kenca bage reh si muda-muda si lengendai erlebuh ia nina. Oh tuan, tuan, talangi min pintun enda gelah bengket kami. Ngaloi si empo tuhu-tuhu lakam ku tandai. Jenari nina Jesus dage ersikap-sikaplah sebab laye tehdu warina tahpe jamna Tuhan reh. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Jadi pentar ibas si runcuk-runcuk. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ibas zaman Yesus sekala diberu silenga pernah jabukan bana arus tading ras bapa dengan keluargana. Bas paksa ia erjabu ngenca ia miser ku rumah perbulangan na. Peralihan ibas keluargana sindube ku keluargana simbaru enda igambarkan alu pengarakan perjabun si ngelibatkan menam kerina anak kuta. Pengantin si dilaki ngalo-ngalo si dehara ibas rumah bapa nanari. Jana ras-ras ia raken mulihi ku rumah pengantin si dilaki. Ija semalna perayaan pesta perjabun ilakoken. Guna alasan praktis pengarakan ilakoken kenca cernem matawari. Ras alu bage dilaki ras diberu si ikut ibas pengarakan arus baba obor entakpe tendangna. Ibas konteks enda me kehadiran 10 si muda-muda arus ian tusi. Kala isuruh ngalo-ngalo pengantin si laki ras si diberu. Janah kembankan bana kubas komunitas ibas pengarakan sinalsal. Arkiteken lengalit sarana komunikasi bagi handphone at alu GPS. Kala elang asup nului kecibalen pengarakan. Tapi harus ia sikap alu tendangna digan saja pengarakan reh. Lit biak nenggeti ras penimai. Bagi pesi muda-muda enda harus nikapkan dirina alu mahuli. Senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibandingkan Yesus 5 si muda-muda si pentar ras 5 si muda-muda si lenge. Kepentaran 5 si muda-muda lit ibas kengasupenna guna ngidah piga-piga pertimbangan praktis bagi taksiran uga dauhna i rumah pengantin si dilaki nari ku rumah pengantin si diberu.
kemungkinan telat ras pengarakan si melet alu bagai baba minak ambah guna tendang emkap kaisi terukurkan ras bagi kin arusna banci jadi minak ambah eda menam lalit ertina ibandingkan ras sinasa perayaan pesta perjabun, tapi kebangkasan nikap kenca terbukti baba cilaka manlimana si muda-muda si deban. Tentu saja si lenge labanci ngukuri sinasa perayaan perbahan ia bangkas saja mabakai si sederhana bagi minak. Bas Yesus sienda desken nikapkan kini rajan surga. Kerina ibenakan alu kengasu penta, guna nentukan ras nikapkan kai-kai saja si teridah sederhana ibas kegeluhan, tapi terbukti penting membanta ngalo-ngalo Yesus ras kini rajana. Senina ras turang kekelengan Tuhan ke Yesus Kristus. Kalak si badia si belinda emkap kalak si meterukal rukur ras sederhana. Bunda Teresa i Kalkutanari ngendeskan geluhna ngelai kalak si musil i India. Maun-maun ia ras susterna mada kai-kai guna ibreken menkalak musil. Tapi bekatap lalit kadena pe siakatan perkuah ade. Amin bagepe menkalak si sakit musil rasi nandangi meletepkan kesahna berkandu-kandun ras keleng Bunda Teresa ema si penting nakal. Nina pe Bunda Teresa. Labo krina kita banci ngelakokan kai simbelin. Tapi banci silakokan kai si kitik-kitik alu kekelengan simbelin. Sanga suster Breda Karol skala rahib Dominikan i Drongheda Irlandianari isungkun skala wartawan lakinlah kegeluhan ibas pertapan tuhu-tuhu labo erguna jana ugange kam jadi skala perberita adikam la pernah lawas darat ras erdahin i bertangkasna pemberitaan simbelinna emkap guna erban kala ngejapken ras rukur kerna Tuhan ras litna kami selaku pertapa ras toto-toto kami ngundang kalak guna ngidah kaisi lebih ibas dirina guna ngukuri Tuhan. Senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus kita pe iundang guna erpengelako desken si nguda-nguda si pentar endah. Si sikapkan dirinta guna Yesus alu kesetiaan ngelakokan kai-kai si teridah sederhana rasi semal ibas geluhta nikapkan pangan pagi-pagi guna anak-anak ta tetep wari tempala istimewa tapi menande si 5 anakna enda mecarana nikapkan diri ngalo-ngalo kini raja keris panas erdahin jana bujur tetep wari teridah semal-semal saja. Tapi man tilaki si musil ras enggo metua si perlu mereman keluargana enda kap carana nikapkan dirina ngalo-ngalo kini rajan. Kai dage sini lakukan kita guna nikapkan dirinta guna ngalo-ngalo kini rajan. Tuhukin si lakukan runcat alu kekelengan simbelin
enggo me kita sikap guna ngalong-ngalong Kristus.